चीजें घूमती लगती है क्या? कैसा लगता है? Başınız ayağında tekerleğinde başınız keterse. Şu baş maylarını yıkayacak. Şu göç gönde yolu var ona. Ha, चलने में कोई दिक्कत नहीं Basıp жүргөндө кандай problem olur yok. Çok basit bir önde çok. Ne, हाथ से ठीक काम करते हैं Kolunuz yaş işleydi. Kolların işte ısrar Tam duruyoruz. हाथ से चीज छूट जाता है प्लेट छूट जाता है Karmak bir degen karmağınızda düşüp keter ki de sizde. Cevabı düşüyor. Ne yesen. Karmak makyam. Makyam pası. Ya вы не приходите где-то как можно решать лечение. И здесь не можно, поэтому если лечил 2 раза.